pasti di pekan ke-9 Anda akan saksikan kali ini tuan rumah PSM Makassar akan menjamu Arema FC. Pastinya langsung dari Gelora BJ Habibie di Parepare. Kalau ada kesempatan untuk syuting, tapi kalau syuting, ada peluang syuting. You may have to see this as a chance as well, because this is a local goalkeeper. When you have a chance to shoot. Just test the goalkeeper as much as you can. Okay? Nanti di warming up lebih intens ya, supaya nanti bawa ke pertandingan. The warming up, give intensity, so that you may start later the game with intensity as well. Tadi, silakan belum melakukan pemasan, ada baiknya bukan. Sudah, mulai. Selesai. Buzzer! Yuk. Yes. Marilah kita sambutkan berdua pada tim kebanggaan kita semua. Inilah tim Juku Eja PSM Makassar.
lihat, saya lihat. Guys. Oke, teman-teman, kita tidak tahu hasilnya seperti apa sebentar. Tapi kalau teman-teman tidak kerja keras, tidak disiplin, pasti hasilnya tidak bagus. We don't know what the result is gonna be. But one thing for sure, if you don't work for it, if you don't work hard for it, the result is never gonna be good. Jadi coba ya, menangkan setiap duel, saling support, Win every duel that you have, okay? Support each other. agresif tanpa bola, Aggressive without the ball. maka hasil akhir mungkin bisa lebih bagus. And maybe we are one step closer to good results. Terakhir, apapun masalahnya, setiap kali kita pakai jersey ini, ada spirit Apache yang harus kita perlihatkan di lapangan. And the last one, whatever the problems we are having right now, if we wear this jersey, we have to always show the spirit of Sirin Apache. Bisa! Tapi kita berat agar diberi keselamatan, Amin. kekuatan, Allah diberi kemenangan. Amin. Berdoa dimulai. Selesai.
kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. We know, all of us know that the result is not as expected. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. But this is not the end. Masih banyak pertandingan ke depan yang bisa kita bangkit. We have more matches ahead of us to prove that we can get back up. Untuk pertandingan hari ini lebih bagus kalian masing-masing nonton apa yang menjadi problem kita di pertandingan tadi. I think it's best for you, for everyone, to watch again the match to see where we were lacking in the game.
tidak perlu kita sesali apa yang terjadi, tapi mari kita belajar sama-sama, berkembang sama-sama dari kejadian hari ini. We do not need to regret or point fingers at each other, but let's learn from the things that you will find, the mistakes that we do in this match.